Ahwefo me mama kwaba e de by emergency Ghana TV eso na ye bibifo na nkasa ebinum ye ntemase etwidi no nkoa na de bia mo pese ye twimudi se ya eno a ene story a ye nsaka wo fidiem ha se no maami bi e de na asem abeda MFK e wo Lawson TV na ibusia asem o de ba ye ne se ni nua danfo no pese eja okwa monone na ni nua introduce na danfo bi e de man se connection yi ma papai ana se abemu eye bi na odi ni sika ma no sisi ano abemu ano atwinedi tebusia ye nsem ne ko ne ko hwe video no emra share no so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yenko ne ko hwe video to bacho frozen Beatrice Kwashi. Okay, I know pay the donam. I know pay me by anuma. Me recommend a guy be mammy so obey me the mail to quite 2 weeks. And I'm patcho me this kakoma guy 30,000. 2 weeks need draw non farming to quire. Or say me can nonsense shreno. Me friend so fa. Now my friend mammy there this kind of call me crony me mammy county this can. Eko na muso ma me mami bo mi dua nyina ma ekoda ni dua no amasa my 3 janhye nti mpamcho me di me bisa de aba munim se mombo amina me ngi misika wo se wo mami bo dua sesen menti ase wo usika na wo di ama agent se onfa untu kwan na wo kwa akwaje usika na ba ne se na mami san bo dua wo ho me mami bo mi dua se adenti na mache me nua na danfo na to wo nua na danfo enam no so ma abrante ne ji usika no kwache no nti kwa be ne fa so ma me bo odua no me ma me bo me dua sese ma yen boy na mesre na medi ena odi efie nkosi abofom ena otwi ni to from Israel police station to Tesano police station to Dansuma police station nti omo ye ya ama omo believe boy ni ma boy ni ko nti boy ni ko na boy ni catch a crime officer ni say 2 weeks pepe or the scan beba 2 weeks ne so your face scan anko and osasu share 20th ne so your face scan anko and osasu share 25th ne so your face scan anko ni na me friend mamia na mami didi matem no blooming dua o se mesre na medi oba kwashi dia minim ne so oba tan de obi ji obasika okra na obo aboso di nachi eti dia na wo maame ono maame ntem e ba ne sa ono maame ntem te sen minini ntem te fine if December ni mukra meto moto akoko ne oyo ne nyama ma ni befa ofie nti scanner sam all the name say matching minya na danfo nti onti ase nti enu ndwa bonti ma ye koda ni dwa menimu ni na anwo ye dua ni nyaawo ai dua ni nya mi kwa ma mesum de bia na misu efada ka omiti so mesum de bia na misu efada ka edi sen ansa na wo hu funa daka no odayim edi 2 weeks da obo dua na 2 weeks we the instant dua bopa o 2 weeks nti patron mesum de bia na misu efada ka osaso ka se mi kura amene ne te se sebi so de ni ba ma shem me by ma mi afeso me ko wa me ni me bani na mi because of guy na Jimmy sika no obi agi sika na wo picture na da so yi patron obi ne twa wani so anase duabɔ ne ne ye wo sa me patro oyi ni na se mpabo ade bɔ mi na o ma me patron na eye mi sa nti ode ne mpabo atwa wani so no ene wani aye se da TV ne so no instant ho no ma anase kyense na wani ni ye sei instant wa na meni so ye mi tun na meni so kaminti dabi wo ma me asama wo kan die hospital mi nua na ma mi oba kwashi me wasem na mu na ho because obi a obi de wo ka na wo kwache na wo ma metimi ebo ni so mo wani yesei nti patro me se ni ma me brand se enam ne so na me di mi sika ma guy ni so okaja me se me nya correct na me nya serious sa no test unu be man ne cancer try me ni free ma me ba ko papa ba ko okaja me se me nya serious na me nya correct ma wo se chat da so ho ne kwa me brother unu ya no try e na wo send a picture ne ma no When the bisa say are you okay? On the bisa osa. At the day audio be na ye man obisa say are you okay? Me audio ni man said and I'm no so na many I sent me say no on hwe na onje me 30,000. E ma me no send me say me serious. Di enkomo na anu nua ni di ya e ma no recommend na danfo ne ma wa di sika no koma no.
ma friend pon ma meet ticket odwam eya na mba ni broom ndwa na mo ye me my for 8 years eya na me na se hyehyɛ me saa enti me ka yen so mpese me tukwan ba me po bi o ye geni o betimi di me tukwan and also na danfo ni di obetimi ama me tukwan to respect enti no true audio na me nwane pressure me so me first scan mra me fa nkoma o ye unua pa one mother one father no pressure me say me first scan mra ne fa nkoma guy ni di mbe tukwan 2 weeks enti okay na me doubt enti me kura madam enti no friend me sa say me first scan mra enti me this scan ko wie no that I this scan ko no onka on ye nko oso no de onko me friend oso ogina ko emu oba police for achi no okura moto njosi police for achi so oni lasi say ni la e planting na unua no nti sika no de hye hwan nsam pacho me de hye na danfo ni nsam 30,000 me kunu ya dance em omo ma me receipt ni na na otete ticket e wodwom eya na onamu ehyehyew does it mean say ugina ho fa akono ena ma namu hyehyew na say de na namu namu hyehyew nanti na me nanti ame manya insu asokra na Ghana ha say no waye adwuma nanti enti onamu hyehyew na ama no ne de obetimi aye adwuma den pacho me imagine say so bi fie kra me pepa na bosumi so a na akwanto mo asem mudi makwanto mo asem because country ben anka woko sim pacho am de me ko Albania 80,000 it me catch me nwan say ticket bosumi dia obeti na ye hwe so di twa oka it is oti ba ku bia odi 750 pesos me di nyame panu twa anu na mabo anu am pesa me di tukwan it onhwe na obi anya nya why adwuma no how many years 8 good years okay ama me na se hyehye me ti asisi akra me na se hyehye me matondro saa iti me catch me kunkra so on page juma afoforo ma adwuma no so ye nya me to ade so ayento enti na me di tu nanim so mpese me tu kwan wonya mfie sen pacho me 32 wo ma sen pacho ala 3 woni be ma ya woni no wo ho ya there be first one eso ne papa second one so eso ne papa and third one we so eso ne papa na ese woni be ma afoforo sen ehia ono ana ne na wo third one no nti woni me ma 3 na wo nkola 3 pacho na wo gya nkora ni nyina ho atu kwan me pacho be ma na me ne ti no onya me bone dan ti me amadu say meja me mana man ba ko wo me ma me ona me enu na me omo wo sisi a enti obi akora wo oba ewo ma me nchen de ne be ka oba tan say obi agime basika say obu na fa so say bia process no e na enya mawieye na se me ba se me kwa akwaji sika wo ma me sa fa chire ebo odua e de mpabo atwa wani so em wani yesei menti ase me patro dia ba ai ni se me nua no na da fo pa ne boy no enti ni me chi no ana omo ye ya na omo beli me ma me didi matam saa wo ma me din de sen Grace Boatma ena abrante na ojiska no se fe ne sen ni nickname ye tough be ya dodo na friend Richard Tough. Good morning. Morning. Tough apombo ko de. Ye da nyame ase me di de ma me frem poma na aha ye Lawson TV. Ababa wa bi e the case abeto ye nim se ye friend no kwashi. Na watua 30,000 Ghana cedis amount. So obeso otu kwan up till now process na anya adwuma. Momfa ni sika ma no so a ada no boachi bi din asem ye no kre. That's all I mean because we were done so police division. Me ba cho we dey police station ho. I have to report myself. My people are bringing checks. Be ma me yenka twi why na twi no utimi ka ne kama pa dey nti na wo police station ho. See no police station me trying to call from work and tabak see they are between me call nti na mama pay. Ade nipa foforo asa ache wakọ ho no mana. They have to report myself because of the check that's why I'm here. Me ba cho check ben ya. Check I have with staff. Okay, let us say Abigail case now we dey call police station and no ho nsem na wo so we dey police station wo sesi eh. Exactly. Sika say na abedi ho. That's all 30,000. Eti da be na this can man no. That's what me trying to call from. They are coming with a check, so I'm waiting for them. That is why. There be check there, Bema. Eya na ye churo date e di good check so. Ya wa valid date ni ade nti ye hwe ni mu enkosi breben check no. See, I'm trying to call for less than in an hour, no. Less than in an hour. They will be here.
It is they will be here is different from say your day check and necessary care benti me pa cho wasam no mamu na wa ma me na to counter back ni enya o mansanko dia police for ne nchen ye monitor to say sika no e na eba and say they will be here there hen I will be checking back. They are doing check, so I'm waiting for my people. Does it mean say ene o mo the check ne ba ye betimi akashi sika no ene ya You see, I'm here with the police authority, so I can't say anything until they are here. Martin ti say wo police for nchen a ababawa wo bibi kan kire no Mpatro the woman say me my physical cash into me check because why am ya za check into me check afes who threaten me say wo be kumi wo be ba me fia be kumi ntino me the abeda Lawson TV say me hu baby atochi ma po ayem bisa afes o me mba no say bibi kitikiti kra ye o ma ayem bisa me check me physical cash and then me passport no mo fa ma me passport no way. Hello? Bema mbacho passport no wa hemfa. But your passport is on board, you can. Ewa wonchen. No, the passport is my boss. Me bacho wo boss na or the passport ne man no anasa wo no the passport ma o. But your my boss, my farmer. Edi kokwaje passport no na se check ni ye ready amonko cash sika no na mo fa physical cash e ma police for na baba we onkwaje ni sika ye wi e beto aso wo ho na ne police for no nso akasa. Why? Okay. Yo, nti wabapa said the ne se onu ma me ntam te sen. Ma me frempom ma me de me nkasa ne hu bio because kwa ma me de me afa so no ma me frempom ma me timi ko medwuma ticket office akoka twom se me bo aban ablonti yen miedi Oba no we mfa oda te o ma me nchen. Onu de oxygen nchen because Na obi a oba wo ma me nchen de obetimi aka se ono ma me nkasa biem. Ma frempom ma mpacho o se enya me ba amani ko social welfare ni na Denti no kan se nya oba. O se me kwa me betro awasi no na me nyem sa akola no ni staff father na de me ma papa no na me ne papa ni fa efunu wa nyim ye fi hospital da back Why step father? me ma me ku na de me ma papa no na me ne fa efunu wa hwe me inside da nti me de me hu kro na dwane fi kaso akrom ahyama kro mesin ko kaso nti nyame bo a me nya ticket mu kwan na kusumi bia me sene me ma me kakakakra so on fan hwe me ban ene me ba na nyi me ma me fa akra no ma me oso wabo ne hu ka 2 billion nti me fa ska no embrance waje akra na mana ye se me brain nti no obi ase me nyi akra no obeba me nchenti akra na asem de me mpese me ke bio me misa no akra no ase Awo wa carry akra 9 months awo no wo misa na se bia biem. because mami frempom ma kwa me mami de me fast one me wa dance for bebre wo ya kwa akra we hu sa sisi oni be ma na ye baako Na che se entokwa edawo no ma me ntemu no enye visa sikai ne wa na de santokwa ne ba bibi hye ho but untimi nkasa wo ma me a wawo atete wa ba bedru sa bri e wanyini a wo so utimi edi sokodei wono maame nkasa biem ye wi e be fro maame na ye ne modi nkomo ne ahwe kwan a wono maame ntam so ye be solve oi nti menfa nche otirimu se wono maame nkasa biem ne de ekwa de men so kra wate ti bibia be ye fa abrante ne ye wi e ne police fo no e be di nkomo na ya to so afri ho oi all right yo mafia na meka usa ha egusa emergency Ghana TV eso na se na medika eka ye twi nipa ba akudi na obeka yentie ebeba ne sen ena esanse wakwakwatu nua be madamfo atumu ntino o maame empe weni mahwe asem wedie ese ye fe maame no na maame no so be den ebe kasa e de afa issue we because issue wedie anu ehye so obi aji misika na odi mi betu kwan na wanye na makwati nipa na tum na meme maame ese wu defend me no u blumi nua ema odi mpaboa abo yes sister eni asem wedie enye clear ese maame no so ebe yi ne ho anu na be ma no no so aji sika no sometimes no menti asio omo yes ade ne yesika nya kodi omo ho wie pe na afi di onfa usika mawa onu mo eba betre o die so onu mo ye asa onu mo ni sika na wo ni pa na o disika na asa wo mo na wa ye de waji ni sika edi adentina ya sometimes eyesa
because the way aye nua be me ye kasa no ase ye nua ba no mo na waji ni sika sometimes no mo ye bi ankasa ade wunim se wuntime nya ka che nipa ne se mintime nya se ya na ebi mu eboabo no edi tu kwan obi sika wunim ba bia nipa na enye sika ne di afri ansa na oba beje edi akoye dia wo pese wo de ye ntebusia ye first of wentu ye hofo dani denia ye ka kire mo dani denia ye ne mo kasa edi fa issue we ho monfa kwan papa no so ena we nim we ena we kwa ni nuampo ni nua na danfo ena waye ni sei na obi a wunim no nti yesre ye nse ne nso ye first story we enye futu sem emfa ma yen aye ho aha ena mede mu ebesi na meka usa ha egusha ye emergency Ghana TV and sorry we bibi bia be fie tire bi ebusia mede ebeba bedan because see abema ne say on beji ni sika obema ne check na check yo de bema no ni odu honom na check no sika na ewo so no yen twa na oye ne den nti yen first story we enti yen hofu na meka usa ha egusha ye emergency Ghana TV so no so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase edi ameje so ani keche mami esi anything ebusia makram